Kardong nilisem soterol lapen pineng with Talkshow on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State pineng with 529 episode long lasi labang so pineng with 529 episode long nilitum kacithan bon jike lah lo long le alam ala aputha lapen nilitum karbiang long along mana nilitum a district along komat abang phuatum long le ahemphu non klarda alam nilitum sarpene ajupona lapen adun tulitum dithan bonji labang so karbiang long Autonomous Council along ketegeding anpart ame arat asuatum non kelana punanji lapen a hok arpu komat abang piatum lo lale tum cepat pona nasi non jasimet lalo long le pucha nasi pinangan tum pulo ili tum ke ladake 6 schedule area posi ke bege che man ke tum long le pinu puchini lo ande pinu pupo pitu deti jor chong hubom long le patata pibom ti la so putha sinal jithan bon po lapen ladak larda alam non pinana tum gi chini lo setame ka chini ne tum da dolang posi larda alam itum akaya sa jai kathar na sinon aju pona salasi long le ahemphu itum karbe long Autonomous Council la karbi ang long ethekibi kelang ke pachetang ja phan lapen an part of it karbe long Autonomous Council long ke legislative power pate aron ka pincong aja kong doposi longle aron lapen ason aron ka pincong nai tabe karben long Autonomous Council tumsi atudul lasinon klarda alam ka chini phansar nang nira phanthani khala longle ahemphu komat atum lo lapen komat lo la puson kilang lapen ke pacetang nanji lapen anda arpu hai hu an nabe komat atum lo ke klang pananji la klarda alam ra phan pachini ka det ki kimji pulatan te longle ge nang vekpo lasi 6 schedule ke mini constitution pulo te det ki kim aron lasi mini constitution pulo te mini puge asuk popa mane ake the dolan la phan la son thak lo seta bimuchok popa nasi 6 schedule ke constitution det ke India det ke kim aron lo constitution ke lapen India arlo det aso ke kim aphan ki si 6 schedule ke pila lapen 6 schedule ake mang bin nong ke long le la tribal atum along le tribal atum si pache right tip nang ji tribal atum phan anut kaprek atum rai pinang jit po bangali tribal atum amit hang si che rai tip nang jit lapen laka che rai tip ja pan si kopulon le ka che rai tip nang ji ka che rai tip nang ji ante Autonomous Council binang po India det ki kim phan ke la ke parliament dolo MP dolo lapen non a tribe atom phan adet ki kim ya phan ke lake Autonomous Council donang po lasi angdeng so hi angdeng pi isi along si la Autonomous Council pe donang ji po halada ke tok do India det asonte halada bangge lake parliament donang ji pu si hadak tok lo lasi itung det aso pan ke Autonomous Council autonomous auto pag amethang pula council autonomous amethang si kache Japon a council binang ji lasi angdeng PAC pen angdeng so hinia long ke tok do like Autonomous Council do nang po lapen la Autonomous Council do si la Autonomous Council si long le an ke chirai kip nang po lapen kachirai ita latum aron che selang ni la si angding pi ke thom along si ke tok do latum long le kachirai kip ya pan aron che selang ni aron ke che selang ita lata bang ating che selang nun tu pali ohomnya Bomali Bihari atum ating selam dun tu pali aron ta karbiatum amithang aron aprang menda dolo
Kuki tumda metang aron aprang benda dulu. Di masa tumda metang aron aprang benda dulu. Ringma naga tumda metang aron aprang benda dulu. Kasi atum garu atum lapen ke tiwa atum anta metang aron aprang benda dulu. Naga atum anta metang aron aprang benda. Mizo atum dalo, mar atum dalo, thado atum dalo. Ametang aron aprang benda dulu. Halas suating si ceselam nenggi kusi si dia lalong pulau. Amat Haruk presir kebra pokebra ke thoma ningkan. Jakhong po isi arni. Jakhong po inkoi re isi arni. Haruk presir kebra pokebra ke thom aningkan. Jakhong po inkoi re si arni. Assam government itu Assam ade itu Karbi Anglong Bangali. Six schedule area Bangali. Six schedule area Angtan. Assam ade Longle aron abang da six schedule arlu Karbi Anglong arlu nang jok lut le. Halas aron. Karbi itu aning hangman kali. Council dan aning hangman kali. Athe mahala nangge jok lut ahut a ordar ke duke a ordar ke piabang ke Assam Chief Secretary SK Dotto si sohile la salam nilitum ningje pik lo seta aku than tu le thot lo athema itu munit tunge te ne jang te ti la pen nili ke than bom ahut ke ajha tunge uso he khaklang mene non ke the tang lo hala tum non ke aki mi alang li tum man ke aki mi asan je plang ko lai hu alam nang ka tin dun lo hala so ron ating ben ke la hello andeng piket hom sik sidul andeng piket hom ben si aron ke selam nai pulo amat Karbi Anglong Autonomous Council hala so ke Mikir Hills Autonomous Council pulo Mikir Hills District Council Autonomous District Council pulo hala so tu ke selam le det la hala so tu Autonomous District Council Komatlo ke ja hala so khorsing terang lapen ke akehai sotrosing teron atu lapen la atu api tu ke khorsing terang kilon api ke nihang rong thar atu lapen joysing dolo atum do dhoniram rong pi akehai atum do soy terang akehai atum do CS teron CS pulote lata banginia CS do inut ke sondrosing teron pu inut bang sotrosing teron pu alang litum andol hala so hala tum kopu kopalone silam le derlo aron mangi silam le der amat Assam government tum aning ke hang benang jok lut le impose det le itum bang impose mane itum ning hang ben le ke salam ke li ke deng li ala tum nang pibori det le Amar itu council dengan deng dundet lah. Setah lah bangsa ron lo deng dundet lo baru. Si selam tu melang akapre setah selam tu tidak lo. Wana jadi ningkan 70 ningkan troksi kebra ke thom lo. Kedam tang inut amunit akai lo. Ajha dengan ningkan troksi kebra ke thom lo. Duta dudi desi. Setah lah sohut anta itu akijoy nak si itu aningkan je pedam la akai je pedam lo Karbi atu aron je selam le dia la pena jo itu Assam aron si endun bom lo Assam aron pulo Longle ange nang tum Autonomous Council helo ahemphu lo komat phansi nang tum Longle pijima komat phansi ki pipe da jima tribal area po aron ateng pe pudai lata komat pura Bihari, Bengali, Marwari, Gujarati ka doy itu manta pita met po bang kali lah. Hada ketok lah ke tribal area, tribal Longle lagi. Tribal area pula te tribal Longle lagi. Tribal tu masih cipicok nangji pula jadi pula. Amat itu ke mikir okhorak pula pojok. Kilu lo itu malidan MLA, minister, MP itu manta kilu lo.
amat itum ke kecil tu man long le piuran lahir alam lagi Lasi non bangke Longle bangke land belong to the council council Lasi claro setame la dak isi nang phan ka juga tum bangke lalo sir land belong to the council pulo tangte council atum sari deng dolo Longle bangke lapen council atum ke claim nang ji tame constitution ateng se claim po kala constitution ateng pulo tangte angdeng ping koy along nang ni kai da tham lo ba 60 lo ngatum the long lo laken tribal area lasi Longle apata ki pidame tribal atuma si pinang chot po la son la dia lama ke patata jat ta kape dolong long lik bo lo te long lik bo jat ta long lik dame lage tribal to ma se pi chap nang po ki pita jat abidi le pi ita tribal to ma se pi chap nang po exona patata me miadi patata me dozi ta me la pen jat ta me la tu ke tribal to ma se pi chap nang po in this are non council atum ajak ala organization tum pendame isi ningje pon mom ti do latum non kebe ki chetu man se pida ti nasila hai law tenge non latum illegal ben si isu de lol hai long le pata nasila so kai su tang ki pita kalong le pata ma ke mo ile tum cancel unjilang ma la ke $60 teng ben lo te cancel un lo lake aron re ben si pilo gende aron re account ki claim ke lage chipi chok tu un gende lage kala lalo lasi dagli tum da chini na yabang lalo ong dum atum bang ke isi confuse kamang hudam no ka te 6 schedule program te inglo so ma se Longle ta me ja da me pia na ko lo da me non ke do bom karbe long tan mas council ke chari to ma ke hala ke be ke che to mana pithe la da lo lasi aron Clardak kana bang lalo 6 schedule tenge ile tum ibe ke che pan ke asap ta piu ni lo to sa akiro bi party lo non la so putha la pen adun thu dam lo na Longle ahemphu ke non hen che thame tum council lo ente ajat asom dame council tum se apu dolo apu man anghot a responsibility ke claim back nan je ke council ke theke ding atum lo kachir rai nan ji atum le kachir rai nan ji atum lo em cm mac anpart ame chairman bipine do la tum lo apu ente lada isi ka judam kang tum ke la hen lo non pgr alam nang le ko athe pgr vgr polotang ke la tame council atum sil lang nang po council amdar su dolong nam laki de state amdar le do galilo athe council ki kim hala district ke long pa namasi labang so along le a jurisdiction ke karbiang long autonomous council aru se do koklo de ari deng se do koklo ante not isi la dakilang nam nang jia bang la hello eviction ke claim nahi mate halada ke be ke che atum che thap khup aron repen halada kang ni bena hema chiki matuma pan eviction ke tharle nang ji ke tharle bek nang ji ke Komatlo kalau tangte lada iltum ahokalam chini dam nang ji lasinang hin pensar non karbiang long autonomous council bang ke claim bang parliament to fit opposition sini ke dam lo ke claim bek nai ke alam tum si claim po ande akaprek public apan ko pise ang hor pirong mitilo for example de iltum rat pansi oda to ko gati inge rat tum ke elected kali delang non alam tum si election pen kam jaba tum lo lapen ki hai tum lo lasi ke claim back nai ke alam tum lo ma busini li kata kimat kata lasi la so puthak nang li kopi lo sani puji Longle puthak ke Assam chief minister tame Assam revenue minister tame jok tame tribal minister tame karbiang long arlu along le alam ke halatum nang ke ot dunji aron ateng pen law ateng pen ke ajak kong avik halatu chief minister tame jonghele intang tame lapen ke Assam revenue minister Assam land and revenue minister tame Assam tribal minister tame jat minister tame da karbiang long arlu 6 schedule area along lake karbiang long chat kalila di Mahasaw talo Boroland talo Khasi Hills talo Ningthok tame lake
Chief Minister tame Land Revenue Minister tame nang ke ot dunji ajak kong awi nang ke ot dun lo polatan te lake aron si ka pipu glu lake. Ati mga dake tok do. Deputy Commissioner si Longle patapi nita pinang jiapot. Lapen grazing reserve pi nita Deputy Commissioner order pen si reserve nang jiapot. Ang Deputy Commissioner ke dake Karbianglong 6 schedule arlo ke Deputy Commissioner ke ajak kong awi atema. Kela no ladak mangkela di Assam Land and Revenue Regulation egate ke haladak 6 schedule angkang kalidat athaya bangke DCC langho. Kalang lo. Setabe non dak bangke Karbianglong Autonomous Council made 6 schedule la context long arlo wan tuda to pulotan ke la so long le Komatlo ke langho la bang non bangke. Oi la siga ning ye dam yi pu siga pa jir mi lo pu pete chini ne de ji ke. Kala. Deputy Commissioner ke dak 6 schedule arlo ke la transferred subject kadilan Deputy Commissioner Office ke. Deputy Commissioner ke Council a room lege do kali lage. State government a rooms ke do Deputy Commissioner ke. La pen police ta council a room lege do kali la to state government a room si ke do. La pot si Longle kam bangke Deputy Commissioner ke nang pot un elo ante Plain District ke Deputy Commissioner si jata claim at nang ipu si Assam Land Revenue Regulation na long ke to ane ko pulo ke claim po pusi isi account itum autonomous council atum isi a law pe pass tulo la bangke Deputy Commissioner pulote la ke autonomous council hello pusi ada talk together tar mane executive committee of autonomous council Karbianglong Autonomous Council executive committee ke deputy commissioner penche ho man lo king bar lo lage Thoya jo pen pangbar le. thoy jo pen pang bar lo te la si hala deputy commissioner ke claim ji akam ke Longle akam bang ke la ke council si claim po usi ke po Assam in around ben with when it is written autonomous deputy commissioner it should be read as the autonomous council the executive committee of the autonomous council pusi da aron pe pastel la si da bangke disia bangke aro ajak ko mabelo la ka autonomous council si klempo dahil Klada lo lang. eviction ho DC la pen SP atum kirab do nang ko di police ke nang ji ke di magistrate ke nang ji ke di Solok sodak do ko. solok sodak pini dolote la potsi DC aphan council atum si city ke tok ti magistrate la pen police nang toy dun thak pu la po ya la si council atum choning report la pen DC abang magistrate la pen magistrate executive magistrate abang judicial magistrate abang kali executive magistrate DC along ke do magistrate an ke executive magistrate la DC mata executive magistrate la Kalam lo. judicial magistrate pulote la ke hala da district and session judge pudo apan chief judicial magistrate pudo additional judicial magistrate pudo apan judicial magistrate jong do halai hui hello judicial magistrate la office ta kaprek lagai ili tum chini hur lo kabisar atim DC office long ta bisar kabisar ke la ke aprang hoge CRPC pulo non ke BNSS pulo hala BNSS along ke top there isi hini do lansi bisar unchot di DC office amangke nang la kai komat along le lo ko bangke pun la so long le komat long le nang pipu po bang pun pun ji komat along le lo pu sita la hen lo pun ji la kai da ke thek long ateng la so mani along le hen lo sita na long le hen lo de la bang so mani da long le lo pu trip ja bangke ala council tu ji pu ji da ke la pu ja lam mangi da karbi atum but tribal atum ke law thekhe de report modern law ke chini ne de report la si kachin na kachin ni dun sum krum ji meni
kopi si he loi veret ma pu sen pu dun ji me ni seta la ke nitum DC office lo kame claim tang ha dak ta claim lo pen ha plain district ta claim lo atum ke la ke chini pe me la lai lo la si long lia lam pu lo te la hello itum autonomous council lo ke claim nang po la ke da pen eviction claim nang ji pu lo tang te dei eviction claim nang pu lo tang te mu pen pu lo rule atang Assam Land Revenue Regulation Assam Land Revenue Regulation akitab lahelo Assam Land Revenue Regulation dak ke top duk arlo lage abange ni lisika kasilam tu mi formasi ladara ke klang edet lo Assam Land Revenue Regulation budak do lai hui Assam Land Revenue Regulation non ladak as nili kita ba bangke aban ulo la bangke mepik da bangke Longle ko son he ko son si ka selama lai hu elaman ta da bangke du tu la pon la da bangke da arlo si la Assam Land Revenue Regulation ke tok du non men nang piklang thegin ang piklang thekene pu de la ya Land Revenue Regulation, Assam Land and Revenue Regulation, Introduction po bomlan, Introduction of PCDOE. La so kitab non bang print predet ni. La tama thadam tu me upi pasi print predet lo ma. Da kayo. La Assam Land Revenue Regulation ke tok do. Assam Land Revenue Regulation 1886 po da ke tok do. La elo. La so ting bensi non Karbi Anglong Autonomous Council ta kam ke claim. Lapen Ladak anding pi kona lo anding pi ke to bangke da ke settlement rules chapter 1 general provision section 1 general provisions pudo la general provisions along rule cleaner ke 18 a number Cleaner kya ba number aban section rule cleaner kya ba bang clause 2 along kipudo when such person has entered into possession of land that has previously been reserved for roads or roadside lands or for the grazing of village cattle and for other public purposes or has entered into possession of land from which he has been excluded by general or special orders, and when further there is no bona fide claim of right involved, he may be ejected today, eviction and ejected or ordered to vacate the land forthwith. Mane Karbi Alam ben thande alote nang sini buko sir. Forthwith, ejected. Eviction ke lage terek po. Ejected po ke la pujrung jomat market po ban. Ejected po ke. Dia dom ona nelo la. Ore notice ki pija kam da velo pudaw ma ji putu. Mane forthwith po. Jongsi government along le puchini lot ben ke do dam bor i. Aron we alang li ke do dam dia chak ko ma be. La bang la te la ke grazing reserve along ke la ke ejected room po ma ka pu market nahi po anja alam bang ke eviction anda kali eviction lo te room pen terek ji pura bang ka terek ye la bang ada ejected po bang ke room ko ma market nahi po anja alam bang ke chini lo sen tum ke do dam ke forthwith and the deputy commissioner may sell, confiscate or destroy any crop raised alada
katiki ko pipi lo ne do an theta la deputy commissioner pulo dakamanga autonomous council pulo autonomous council tum jordet tamit ang daket pu when any building or other construction erected hala illegal tum si erect nangi data day aja kong ave pin tum si erect nangi erect kikim pu kikim hala aja kong ave pin tum si kikim pulo tante la sona building do ge la ke other destroy pula ta pi phuk dak khang yang ni puya ahema masi aja kong ka pin na tum si talata council ben gikim tu mangali council do mangaya kong do hala grazing reserve along ta council do mangge benang an aja kong do hada autonomous council lage tribal do mangge di lage la si hala tribal atum akim mi apan yong si hadak LP school takim no dispensary hospital asut akim no dowai ke pan doctor kang ye pan la ben ke hadak lang kapi junji scheme dah hadak claim lo la pen खेती के claim ye pan scheme dah hadak claim lo la pen ke bank ta dolo la pen post office ta dolo pulote council si ke claim tribal atuma pan pulote labang ke eviction nang ni lanta eviction nang ni labang ke si tiya kalam mane ladak lo kala jitu PGR bolong apake schedule tribe atum mangke dolong lake ke dolong lok ta lata Supreme Court order ang si tok dula Supreme Court order lang ada ke tok lo pelo yong si aron repen tribal kali atum yong si hadak du pula tante tribal area ke halatum han eviction no toyui no tribal tum han ke hadak pedu tame lapen tribal atum hadak ke domisen dia panobang ke development sa claim lo development scheme LP school dispensary irrigation lang kapit piapan lang hijun pan hospital aso lapen post office lapen bank se tahadak kimik kuya lamang la sineli tum pudun bom lo dahadak LP school do jak do lage pedo na lage eviction nang nilu pudun atela pailo athema hala non alam ge do non utor borbil tame lapen non hala kheroni tame hala bangke grazing jadi graze pulote grass pu इंग्रजी alam grass pu ke bap pu bap lo bap epo chelong chai nong pachu pan po pase grace pu kapi chu po pan grace pu ke chelong chai nong kapi chu po pan bap kapi chu po pan la si grass ke bap lo grazing pulote lage chelong chai nong tum papi chu nang po pan ta athema tribal atum ta chelong chai nong pangreng o titi ako pangreng o nangi jong si pangreng o ede do pande papangreng o nangi lapan si hadan bap ta epic nangi bap ke e dia pan a plan a scheme en nangi hada la si non hala pai in pai chi dia po bangge chok lu ngeli tanang se kroi nan la bangge pai kang pai bangge se ta hada ke e nangi ke bap lapen ke irrigation choklo irrigation ta dono hala bap kape meja fancy irrigation irrigation pulate lang karsi ya pan lagi si hala lang apa peduna pulo aben chainong chelong lo te hala dar ire lang da jun nang ko kigente PHE la sigedo aben hala dar chainong chelong ki vie tu chainong chelong ke kapang ring tu ta lang da jun nang kigente la si PHE hala dar do la pe irrigation klembo hala da kapang ring tu ta kapang ring tu ta hala tum yerso han an ke han bi ni ke chu in an ki kente la si hala da irrigation da do ke bap ke e choti ke le yerso han ke chu in an yi me ni la si bap ke pae bang in kai bi chip nang ko hok lo lagi Jadi sana kita kon kang tu mangala lo hala in kai si in kai ko no ma sida muni to nang thale le line of people la ka le we lo e ka muni de tum han thale et si in pai nang yi la bang ke
non ge tharli thu the des invite ji pulo te la ge ala tunge ke do nang ye tum ta li reng thu plom bo la to bang ge la ke do nang ne to bang si la si non la da isi klarda lam ni nang li phan kar jugan tum la phai lo Karbi Anglong Autonomous Council ke thege ding tum si non amat ke Karbi Anglong pe mesenji pe no dagi sita la tum long sari ding golo ipe mesen phan se klem po ke mai no da ku bangali lo la pen ke tharle vek nang kita la tum lo sita la tum tharle le dasi non ke kaprek tum phan kupi bosa ngor pipi lo la solama ne chini la da ki pu ge DC si claim nahi pulo ga di DC mane council pulo ga di la si council si claim nahi ili tum tharle nahi pulo chief minister lo ga chupon nahi akama ve India Assam government lo meeting ke do dam ya kama ve chief minister lo meeting ke do dam ya kama ve chief minister lo meeting do dam rong pulote lada CEM atum amethang akam si claiming tum te ka phere la si ha aron re ajakom ka ve amuni da long si chiho dai dam sir lada ke rat tum da chini na ko e boson ni ga juan tum la lo non eviction phonot la pena jata som name council long si selam ko kalang la si non la da amang ke eviction ni claim nai ta la tum lo la pen anpar ami si ham da an si ni li ke thek long 1951 lo ne pine la trading license la kang thanai da me council la tum lo la si ni li hala ka che so dom phan le ni li pu ki pu dam to phan gali si da me tum chini nai ya posi la da bang non amang ke hala 1969 a hut aprang la 6 schedule first enacted kolong ke pinchong cheng hut lang dam lo polotan te hal da approval mane governor of han jakong ke chipidam walam thibang tokte sedan non la 1969 hut more power ke hang si governor of han aja kong chipidam ja la si non ta me ilitum ka chini nan nangia bang ke ni lijung jung mela phan ka nanga jugang jung la prosar council pen mate me thang jung pen ke claim un mate karbe long termas council ke the ding tum ke claim un akam ba asai jongsi emekhang council pen cheklem klepen state government phan ipaklem toy pulotem te lake emekhang aja kong ka che hodai da kalidet masa ka ho che hodai da meng lo la la solam ma tek lor alam lo la ke emekhang aja kong che hodai dam lo la ke siksidul nang mi pulo ke puda na puyo siksidul pen ke nitung kam klem un elo Assam government le nang klem pi det no pulo ya lama ke Council Autonomous Council abidet nangji pula abinama bangke kaji pudak athima Autonomous Council lo se claim nang ye dak claim graded lo kente laga abidet kami pulu ya alama ge kichi pudama bangke la sila bang therak me mi alama bang ala mo pen nang li pu ala trade license trading license la da ka cancel la pen ka issue anta Autonomous Council si claim bom lo and then non chief minister panji nang cancel pida ko pudam mage la autonomous Karbianglong Autonomous Council ke nang nilu pulu pudam la pen la dai si ki jong rung kang tum duthram sa non jong si council pen la hai asap asai ta me deng pon pe lo dang te mo pe jo pen ke itu maja pon pon de posar lo bang pon bom lo kente lage hek lor alam lo pon bom lo non da go ke pon ji la longle ka che raya jakong da aku ka che hodai dam thu le lo to sara kero ke par pe lo la si la da penili tum ka chini na ye bang la hello e me thang ke claim una kam la pen asai mate Karbianglong Autonomous Council ke thek ding tum abang chini ya son de mesenji kusi nili jung me na melang tu pachuni la tum chini mene seta kachala kache krong hai politics ke thek pul hai hala kiche tum anda vote pa pi bom nang ne tum nang la pula ben ne tum hen ten silam bom po pateng ke thong bom po nang tum han eviction se dat po pul hai ke kachala pul hai ke krong ke Setelah kacalak ke hinunda akam me matidi kacalak ke lagi terak me mi akam masih kacalak ke kilu akam abinong ke kal kacalak kilu akam bina apojo masih ala kacalak ke klem muci la longle aputha itum amethang along li kache raiji ajak ko bangke Assam government manche hodai dam ko kacalak apon lagi la lo la pen la si hala 6 schedule long amata ke tok do la bang long ta even the parliamentary legislation cannot directly applicable in 6 schedule kolam the bang ini to meaning dover naji la se parliament lo allo mate aron ka pinchong kame as well as that state act cannot directly applicable in 6 schedule poketom adu kalau ko lage long le bang inherent subject lo la kalan
six schedule ke do I athe bi no perlu long le lam mangge Kalang. non la inherent subject inherent power bang si non Assam government ban ga si hodai dam lo an par ke ko an si hodai na lam ma long lien ga si hodai dam det lo ande ko pisi ke do lam ma Kalang lo. council lo Athe karya no autonomous council ki kim kerang ta labang so 6 schedule along le tax ki kim. kalang lo la phan nong se kim lo non la long lin ka che raji nong ban si six schedule ka salam lo angela so anong nong ai power bang aja kong bang si non Assam government ban si hodai dam kong pisi ke do lam ante council ka vedet no La si labang la puson abang ke bang jelang tame ilitum cepe chok ponang ko pusi ilitum kado kabe tame itum chini ponang di atima long le ke ilitum apan ekerai ilitum pan mo ke bang jelang owe pan tame non kedo bom owe tum tame kerai ji hormulo la pen long le abe pulodang te ilitum endiat ke abe jat mulke la si la long le abang ke ilitum ajat le punon tame jakong kipedo verdia panel tum la bangke cerai kom tek na ko council pen la pen eviction sitame la pen aja asong name jakong nami pilo pulotang te kap ere bang kali dani ke claimun aja kong do pulotang te tum claim pun nei council pen masih bang jakong nang pidang de lopot hala paragraph 3 long matang tok dolo la dak jakong ku pipi jakong do ma la dak 30 department na long lo ka pen chonga la pen ason aja kong ada trading license ka pen chong an par nami roma sa man jakong ipi la pen ka chiti ka jama ka do ka vela da kang sai jakong na tum manang pila ko sa lasi lasi la hai bang implementation bang itu pa prap nei atheba ke che phai no nang bat pilo la paragraph 2 sa paragraph 7 na anda selam lela pen chong chela la bang so amer kan than the pen pot si non akaprek akhai tum inglong aso kandidat tum bang ka sai na chen bong komen tu lo ke klem malang lage la so alam ta me ke the dungalam lo la pen moni la tum ipu la inut bahini alida tum ipu la CM advisor mata hol se ipu lo ke lintero na kai mata me la da ke 62 lo ke non tribal atum han ho joglong le ke tokte ke bu hala ta kan inje bang la si la son misinterpret ang ni ko bang lo la pen la puson to ko puladang de ini tum rada so tum tame constitution chipudu nei ko pisi ke tok ma la pen hada interpretation explanation bang itum akar sika bang itum lag nei la pen itum pur nang ji la lo puladang de itum mangbu ke de po ala vote pilong le puge da kitab long da do ti la so kitab long da kali la che jong ge vote pilong le puge to do la son si rat pan misinterpret misinterpret mane ke than tap le ke che tu vote pilong le puge na lo ke to ka do pu da ma si do han la te hala alang le tu avi pu dang ge ka cham lak le che krong ke la si cham lak lo te mun ni tu lu det ti la pen isi la da itum chini da mun jong si 1951 a rules jong si aja kong dugong lang kusong de Guwahati High Court tame adjust tame labang so aja kong mare itum voter list a rules ke frame ji ai itum phal adjustment ke na pipide jing mati kopi pos nang pide lo polo tante alang li tame chini peme 1951 labang so district councils a rules abang ke lake temporary hala bang so hut ningkan isi phana na pule the first constitution of constitution of the council la phana na pule gitu kenom atame labang so a rules abang wak chor si akimi selam nei ko ai ko da jate so aina bangke 1953 ilitum six schedule pen council pen 1952 si selam body kapang ni body pang ni jet pen la bangke thilot lo ba binok ke kanom anda ya akaprek silam et nang bo ha 1955 ang bong haruk triset kepra phokepra pho aning kanang bong si itum la election ka pedu la pen voter list ka selam aron ke hadak sis hala so si silam de nei la bahla ka selam da selam jong ka lidet po athema tribal area ateng si selam nangi kente kasi tribal atum si vote pidet pichot long nangji pu si hala ka selam nangji aron long ta hadak tok det tang po manghunang nelo di manghunang nelo ako ka chalan tu manghuji mene si krongji ka manghuji krongji mene seta lage neli mu abatai batai ta pulo pio posin neli ka chalang na te tilulo pu adam andim mangela hello
kaca lake sufficient kali lake temporary ake me nut jogwan dia pancotana lata ini ni thok ke jogwan dia pancotana Itim ni pancoji. Kalan. Muajir kiting ke laga pham sidan se. Kemi se nahi pole te gyani nahi lage Kalan. gyani po bang le te chok lo hala gyani lo si kiri na do lo ake me an la da si do lo tidak chalak walo bang ke kiri bang ke do si temporary ake ri pancotana तो सारा केरो पेपर पे लो लसी थाना लिंक दमे इले तुम ला रोन का पिंचों पे मी में देता पॉसी इले तुम आखे नॉन आम दमे जॉगवान में देता सोंसी थे कम लोग लसी रोन का पिंचों आजाक कोम नंग पी देता पिंच दमे नॉन के दो बमा रोलिंग गवर्नमेंट टीम कार भी अंगलों बुद्धि आसे थे पिक पिगी माजुक वाला फेरे रे बुकु कनिंग जे सीएम वाला इच्चु बाच्चे दा वालंग जो एकदम आठो दम जगम जाए कनिंग जे फेरे रे कुमार रांसी का फेरे ना को Mako ala son ako do tulang non na CM bang pulo alang li hem mege ke ka pen hala long mege ke anje APHLC dum sige claim pule hai seta ili do CM masih pulo karbiang no APHLC avelo pu sipu chief minister da pu APHLC avelo pu mass joining along dud lap lo pule ante ane mass joining along dud lap lo APHLC avelo pu ante hala mege ke anda BJP tum thai si lo ante lai lo sini nan po BJP dum si me ke lo ante alang li ki puat teng pulo tante yen ade APHLC avelo mass joining long BJP dun at lo pukente APHLC tu manta तो सारा सिलादाक नॉन पेजुजिया प्रांग सीएम द मीनिंग निंजे बारती डेवलपमेंट को आलम थी डेवलपमेंट नॉन कॉर्पोरेट तो हम लाके बे के चे के प्लान इंडिया लो टॉप 3 टॉप 4 टॉप 2 तुम नंबर हिनी नंबर फम पेन इंडिया अंगांग पी लोंग के प्लान ने को तुम फांसी नॉन लोंग ले की पीए फांसी चिंक्रा लो लापेन लाबांगसो आलोंग ले की पीए बंगला के जोरगाली कुसी rara pan ke than than pani seta ni thai lo long video la ke development a pan pulo non solar project a pan da me la pe na son na tun non hydel ko bipine pump storage ta ho anpar da me in ching gi puri pan a son non green ko bipine la tum ke ban je pan se la da ka chise kar lo pen la si list people la pen la dak si a son development ta long pon po sigipu la si development ko hormu ni liga chinya teng nang li ko sone ka chini sida ni li jung jung ka chinya teng pulotang te ra phan jong si development van pg pulotang te ra atuma phan asata na ho ke de ji kabe pin hormu pensi ke van pensi ra tum han bak nang ji hala hello development ko ni liga chini dang ke asi nang li la so pota nang li ka chinya teng pulotang te development ko ke ko pi pan sigi pudama ra atum phan nang karika development pulotang te adon tinta amit hang ahem ka chikim dia pan amit hang aja kong dunang ko hala amit hang ahem ka chikim dia pan jakong ki pi hello development lo amit hang asang ka chin nam dia pan aja kong ki duji aja kong ki pi la hello development la pen amit hang asomara tom pan luga popor hijia pan la so ajak kong hala tum along pedopok la hello development la ke develop lo anke ametang da aning ta prang chen ko in tang kong ko jok han chi kidam nang ne metang claim un la ke ne metang ki claim ne ya kam lo ne metang claim un bang government tum ni tum han our sign nang pitang lo ye pu lo ga ni ye ik la rata tum ange non bang ke development ko bang ke adim si piklar borchaji hada bangke ke doji bangke ke chia tu halake non sing hason ang long along in chin pur olo lapen rare art pulo rare art mane labangsu along li ninghong le ke long gali pini special mane asali along li ke long down dak si long cho ji dak si long cho la son along li hada sing a son ang long do lo la si hal tu non pur bom lo rong so pan ar ju je pin lo aron na ting ping rong so pan ar ju nei
hada serwan kepen aron kepe pas nangi ye ahok lo la pipur kami ba pipur nang ni pusita hada meeting kepe pas nang meeting long kepe pas me lo sita halada kepe pas ji kali nona bange rong so dum hange hada bange plung e dia fansi polling station anta that's sun long ni ta long van lap le Jirka in Tierong polling station, lapen lang biri ka thoy along polling station, lang menglu along as a polling station, wopong tok bi along a polling station, lapen arthem lang so along a polling station, lapen sing terang along a polling station, lang anta non da kecil tu mangbong. Long nit along si wan tu an hada papel do long le net ante amunit tu mangen plung tu lo ko pusi develop ye lang la so lam se le ka juga tu na amunit tu man plung fikir develop kali lo adim mang develop po hada ke che tu lok lo da ke doji ini tu amunit bang kat nang bong ko lagi develop kali lo de lo ke plung surong plung tu lo ke ante a school nda papa be a prang e jirka in tirong da school do hala tanun pa be de lo Kubusi develop je lang. Gopong tok biar orang school ante do apran ke non ka building anta ru at le halake. Kubusi develop je lang son le. Lagi develop kali le lagi. Nasi non apor dolo pasi non la situm ka chini nai bang kala lo elitum non labang so rare arts made ador kiso pate karbiang long ado si do choji po hormu ason non Kipuji la pen Ladakh pen ka export je apang ke Georgia pan sila tung jisik ding dang alo ajulong la sila hai pang ke ilitum chini sigeme karbia pan thale po hedong na lipulo ki pilung kam la ke development kali lo dong na tung na pa la bai tum chini nanji la pen Ladakh isi ka chini nai dolang aron alam karbiang lo autonomous council numsi longle ahemphu puga hok lo seta lo tenge Karbiang lo autonomous council atumsi ajal samda claim thap claim pru meme henono claim mo puga aron ni toiti kali magala sadi aron lada kopi mak kitok la so teng si claim mo choji la pen non isi example council atum aning hang olo mene komane corporate fan adani komane xyz fan k1j fan aning hang olo mene setame lada kilang nam nang je bang lahen lo Karbiang lo autonomous council tum si long le aja kong dolo sitame lada ili tum kelang anje bang kana helo hala rat atum komen tum pen ke do atum Karbiang lo district council kim rang re apra man ke do tum akar bi atum ente lada ka chini na bang kana helo district council fan ke pakleng arong na do non lalu ente hala sona rong long si non rat apang ili tum Karbiang rat pan karplung da bolotang te laka arong chok lim mama chok si dia di lagi Chok je lasi lasi rat ada kong si keti palam lasi labai tum chini lo de tum mesen po council tum non parliament ame ason kehen no aron na pin chompo parliament long da upper house lower house long da pass det po sita la pass det polling le aron ke choklim lo kali hala public atum against aron pin chong lo public apan rat apan akisum ma akehen no aron fulotang te lake prida pun puta la siala nine Farokri sirkep ra Pokebras sirkep aningkan Mikir Hills Transfer of Land Act usilam lo Longle bang aphan ki PG aphan aron silam lo Karbiang long ampe hala dak tok lo a section ke thom long angding so ke thom long tok lo Karbiang long Autonomous Council Executive Committee jong si ke chia tum hanta long le pi nang pula tam te pi tam ni ko hadak tok det la amat la so a section la bang so law Supreme Court atum lang le High Court tum na lang frang ke Guwahati High Court tum siya lang afige Supreme Court tum lang Supreme Court ta la pen High Court ta order pilo la Farokri sirkep ra Pokebra sirkep aningkan ki chia tum han
executive committee ยงสิอันนิ่งห้างเตเกจียต้นพันตาลงเลปิตาเมปุเกตอกเกลาเกจอกจีละบังสอรอนเกปุจิไฮโคร์สิปุเดียดเลยละเกลาสวาลัมนี่นี่ตุ้มสุเปรดักการซิลพันปูปิกเลยเราเจอการซิลไฮโคร์เกปุโลสุเปรมโคร์ตาปุโลละบังสอรอนเกลาเกจอกจีละเกสิกิดูละเต็งเบงเกลาสอรอนเกจอกจีละเกexecutive committee ตาเกจียพันกิปีจีลองเล็กกิปีจีอาจจะกองเอาเวทุทิบแล้วละอาเท executive committee พลตั้งแต่กับมูนิสิดุยเองแกล่ะซออามูนิจะถึงกับเราพูด executive committee ที่ MSC ยังมาถึง CM ตรงนู้น executive committee ลูกละตรงนี้ tribal กันแต่ไอ้ tribal ละลงเล็กพวกกันแต่ละสิ tribal ละลงเล็ก tribal กันยี่พันกิปีลง executive committee ตาอันนี้จูฮังนั่นแต่จูฮังนู่นลูกแล้วได้แค่ตกจูอันนี้ก็จูฮังนั่นแต่จูฮังอาจจะกองมาวิกละกิกิปีจีก็อันนี้ก็จูฮังอาจจะกองมาวิกละกิเราพูดสิฮัลโหลดักกูดออร์ดาร์ลงตกเด็ดเลยละเสียโซโล่บางแก void กูเสียดักตกนั่นแหละ void void ดักตกเด็ด void อันนี้ละแกวิกละกิก็น่าโลกิกูจะพูดเด็ดเลยตัวสารคดีพิพากษาปิดล้อละสินนเกลียมในโดลังลายคาร์บินลงอิลิตุมาลงรีเก็บว่าเมสเซนเจอร์พันร้อนกับปินจงในอาเกนันโซลังนอนตามเออิลิตุมชินีล้ออิงจับบอมล้อละเป็นกังจับเยอะตุมนิ่งห้างคนอิงจับตามเออาทิมาอิตุมโลกับปินจงในดบปิลังนอนตามเออัสสัมแลนด์แอนด์รีวิวเรกูเลชั่นเอ็กซ์เอ็นนุนบอมคาวน์ซิลอเมริกันลงเลอาจักกองละตัดชิปินจงเจนอน1951อารูลสลองจากกองกิเปียสอนอันดาละตัดสิลามพอเมริกาเกเดลละตัดสิลามพนังละวอเตอร์ลิสต์ละปินจงพนังละอาสอนดูละละตัดเกลมนี้ลาสิละให้กิเคลมกิปักเคลมเจียพันพุทธังเตเทคเสียตัวมาจิงไว้นางกอกโปคาวน์ซิลลงกิปัดดูเจียพันตามเมละเป็น MP ตามเมละเป็น MLA ตามเมกิเทกับตัวมาจิงไว้นางกอกโปอารอนกับปินจงเทกับตัวพัดกาลีพุทธังเตนิการทรอยซีนิการปอกเก็บเลยปัดดูสิตามเมละสอนทักซีตัวบอมพอละเป็นอิลิตัวมาขายเกviewed at okay la son aron si silami pulotang te a hok wen lang down no te la ke da council ka charia tum an election national party mane congress pen ba bjp pen ba cpiml pen la son ba national party pulote ha delhi pen sinaga solai a party hai ba assam government pen sinaga solai a party la pen ke election da thudun de nahi thudun de nang po athima thudun ra hai thu det lo pula tan te la tumge aron da silam hai he bang hala delhi pen guwahati ke do atu chief minister atu ba prime minister tu mang silam hi ku ko hi ke de pu ye angel la tumge asoki ke che pheri ne soki pen nang terek thot na ku ka pheri po amala tumge claim identity non la claim identity bom lo la bjp pen si ke hai apot lo la si alang li tum claim hai he det lo congress ke don hota la phoilo congress pen ke hai pa alang li tum claim hai he det lo lai lo atema alang li tum national party pina national party ko ne li tum ke congress he no pick ba bjp he no pick pole pudam kali seta hala dak bang ka order BJP apan ka order dak di Karbiang Long ba di Mahasau ba Borolen ka order atum ke ha Delhi amunit pina Karbi atum kali kali ha Dispur pina Karbi ta kali tribal dum ta kali han atum ke lapuyo la si la ke la national party along a party me tam he no tame sedha dak ke dodun lo pula tak ke la ke la itum tribal atum han ka chelangi po bangke ungelu la bangke ek dor alam no jong hile nang itum pusita la ke kroy chiplang play lu lagi to support all of us in Penang Talkshow on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State 529 episode long nang kalang don JP po 814 tum don rap atom panchuning ditulo nilitum video dami la chersala la chatai pen nilitum rap pan awareness ki ban je pansin tum bori pon bom lo la pen rap tum da chini bom lo pusining khelo la pen ang kelang don tum madame chorolo la sinali tum ning ke me pen share ponitha la pen a hokalam ilitum chini nanji chini ansi ilitum me thanga khen ki sumlu e me thanga long ri ki vir lo pu chini ansi ilitum chipe jok thegi la sila bangso ka chini je pan ilitum anu tin tame
arpudo ahordo la pen bori pon retuna asi pineng we 529 episode long pothot sarpan ajay kathar sarpan ka chophapen nang li apor nang chipi dun pon nang li phan choropar pilosa asi litum ning thepon lo nang li ason lo ta me la kan ason a ek a section ka do ka we ta me tum nang li kan than pon bom lo te ram tum amek tram pon bom bok si ni ning thepen la bang so talk show bang ke pineng we la pon se kan ton lo ka do ka we phan ta me ajo ke me kardon